sem Slovenije, prisustva svih ostalih državnih štandova, čini mi se da su promašaj na ovom sajmu. Šta znači za države, ne znam, ali za pisce koji ovdje dođu ili kao gosti nacionalnih štandova, što je rijeđe, ili kao, u ovom slučaju, gosti Tradukija, za same pisce ovo znači mnogo, zbog same atmosfere vezane za knjigu i za autora, a drugo, zbog mogućnosti raznih kontakata koji mogu rezultirati objavljivanjem na njemačkom jeziku. A uz to, mislim, jasno nam je, vidimo jednu sliku kako to sve može da izgleda i ujedno kako to nikad neće izgledati u državama iz kojih mi dolazimo. Bilo bi lijepo ukoliko kroz neki artikulisani program država može da predstavi ujedno i sebe i svoje pisce. Prošle godine se dogodio taj pokušaj koji je bio interesantan, ali kao što kažem, ove godine jednostavno je, pretpostavljam, najlakše, ako se već nema novaca, onda reći da ih prvo nema za kulturu, pa onda za sve ostale stvari kao što su fudbal, stoni tenis, badminton, pikado. Postoje neki kontakti koji će biti konkretan rezultat, ne znam, mislim, kao jedini rezultat se računa objavljivanje knjige na njemačkom. Sve ostalo mogu biti lijepe i ugodne priče, šašu piva. Ono što se desi na papiru, to se desilo u književnosti, sve ostalo je van književna priča. Traduki već unazad par godina sufinansirao nekoliko mojih prevoda na razne jezike. Tu je također nekoliko rezidencijalnih programa u kojima učestvuje, a čiji je Traduki suosnivač, i tu su dakle gostovanja na raznim sajmovima.